Ituura kiha nirigumiire Aikari a gicigo kia maugite Elgon thutha wa batuni ya ekinai aria megwithaite na matharaita kumatharikira Utuku wa gukia umuthi. Andu eri nimarathirwo na makua na atumia eri marahonia nguraro thibitari ni thutha wa kuhahamwo kimwiri. Aikari a ituura riri maugite giki ni giiko gia 11 kuhanika kwa ihinda ria mieri iri undu uria umatigite na kimako. Saizi watu wengi hawalali ndani ya nyumba, mtu tu akipata pesa pengine kwa shamba anajishughulika, lazima aone mahali ambapo ataishi, anakaa na hofu. Gatagati-ini acio eri aria marathirwo ni mundume umwe wa ukuru wa miaka 91 Joseph Kipkut uria ukugeretie kugambu ona muriu agitemango. Kurerikana ati ekinai aya aria megwithaite na mishinga mauma na ihinda ria mwanya kuria matigire meka frigisheni ya kuiya andu a gicigo gia batuni na chemone bei kuria ahuri biashara o ndumwe na arimi marakoretwo media magetha mao. Tulikuwa wana kwamba kwa sababu vitu ya shamba ambaye tunalima kama wanalea kwamba tunauza, ndiposa wanasikia vile wanaona magunia kama siko shamba ndio wanakuja wanahitaji pesa. Ituura-ini ria Capture Book muhuri biashara umwe ni oragirwo thutha wa kuregana na wendi wa ekinai aya. Batuni no iria kurerikana yuma na nguo cia borithi yerekeire thoko-ini ya Huruma iria iri mita 200 kuma kambi-ini ya GSU kuria matabanirie tharikira ya muthemba uyu.